abantu balenga yobiyo nantoko liwa ntuna abantu b'omulendo ntiawo mwanto metengende kubalwanira ebintu byenu ebintu byalina ekimiliyoni 5 kyakira naonenanga miliyoni 27 kyamagendera ekipara kinyagitari na bintu bingi nonyemo kunakuza miliyoni 12 kyalwa igakira kikibakonya abantu bande ibintu bibyatirabete nanye ngo tware umuteni usaba epaketende ebintu bikoreki igamba abana nashaka kuna wate yoyingaho kiango na manyanya urikiraza biri nabo taratiwere nekiriya sesiye kawu wabikoze abantu bayidomaye n'abantu bari bari n'umuntu wanyabo wete n'abantu bakoresha bituma n'abantu bakoresha abantu bituma ibyo muri n'abantu aba amunaye niyakwamya ibora rero igana dikiraye abagenzi bari bakwira abane ebituma batokora munaye basi ibyo rero abantu ina aniseti rero indama naye mbato koloko abanyabikira bakwirana asante sana, karibu Nyingine iko hapa town karibu 3, nyingine ziko Magena ambazo dawa ninanunua 35 million baada ya every 3 months. Si tumeona umeandikiwa dawa hapa. Unatuambia mimi sasa hivi gonjeka, ndiposa tunakamata yule mtu ambaye amefanya nini? Lakini tumesema HIMS system ama hospital management, dawa mama hospitalini ulikuwa mgonjwa, tutafuata wewe mpaka kwa nyumba, tunakuuliza mama